Hadian balayo bun ba kijing ujor halor kijing siang rong yakate ka surok PWD. Kirkhat jong ka hito Eastern Zone Ribhoi District kila pelong da kajing jurim banlap ya kajing shisha. Hakani kajing jurim jong ka hito kala lap ba kajing te yakate ka surok PWD na umkti syakash nong nong lum ka bahap hapo Bhoirambong CNRD Blong Ribhoi District kampat long kababyang. Usamla Will Starson, President Ulaong baka hito kalalam baka jingshna yakani ka surong kamday kabalashna hakarukom kabadey katkum katanat PWD. Hakaba yakarong kalong kabastang bat kajingker kenro bat kinala ru kimdan. Na kaliang jong kaseng kaladawa na katanat PWD jong kajela baka di ben betha ya kontraktor. Ba uday ben shnabyang shnabha yakani ka surong. Bat ben pendap hakapor badi ben pendam lada kamlong kumta kaseng kan salet da kabakam teng e. Nakaliang jong ka seng hito Eastern Zone yuan ban jurep na kaniga surok ba pentre da kontraktor lengba ka jing yo jing ujor jong i lagi nong song snong baka don hapdeng jong ka jing bom bet bom biang na do gat wall kanyo i hni ba khalam no ki side drain kilong ki bom biang ban bet bat dakawan daka jing wan ban jurep ka jing i daki dala ki jong ki khmat ni bu kajing kerpat siya gibadey bantrey ya kontraktor maun pentrey biang saisien ya ka hak nang bakan long ka jing mentoy yangi ki nong song snong ka dong bakathan sini ki pendon kam ya ka surok ni nakaliang jong ka hito Ribhoi District kumbasyu penbenrap lang halor kajingkran jong udukot jongi badai napo ka Eastern Zone. Kaya kumtangin nakaliang jong kahito Ribhoi District niwan hang ne banjurip yaw na surok ubana po umkti syadu siya nonglom ni isu sisa yaw na surok hakaba u kontraktor u klampan tray bahaya kanek surok katkum ka jingpay bat ka jingkmi jongi mentagasngi habang niwan jurip yaw na surok ni isu bun kijigduna hakaba yaw surok ro klampan tray bah ni bagi gatwal ro kamlong kataga bapaka kumbala penmang banle bat hakujuk oporo ni ba yaw gadwal baday banle ro la khlem no te kumtangi dawa ya katnat PWD ba pinsubha ban tray murder ban penbhaya kanek surok lada ngina kalyang jong kaseng hadin ba nyuan banjurip ya kane saisin pat lada ngidang yoi ba ngina kalyang jong kaseng niya ikhmat habay day bat kanay kabanta.